सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। फेरि पनि ब्रान्चेस अफ मेडिकल साइन्स एन्ड स्टडी विथ कुन मेडिकल साइन्स ब्रान्चले कुन सम्बन्धी स्टडी गर्छ भनेर चाहिँ छोटो भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। उक्त क्लासमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। एनाटोमी मिन्स स्टडी अफ अबाउट इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ लिभिङ बिङ्स हैन, लिभिङ बिङ्स को भित्री अर्गान्सहरुको बारेमा स्टडी गर्छ। एनेस्थेसियोलोजी स्टडी अफ लस अफ सेन्सेसन स्पेशली पेन, ब्याक्टेरियोलोजी यता हेर्ने त ब्याक्टेरियोलोजी मिन्स स्टडी अफ अबाउट ब्याक्टेरिया, मिन्स ब्याक्टेरियोलोजी। हेर्नुस् त ब्याक्टेरियोलोजी लेख्नुभयो। साइटोलोजी स्टडी अफ सेल्स, साइटोलोजी। हिस्टोलोजी स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट। बोटानी स्टडी about plants, botany। zoology study about animals। यो सब टिपोट गर्नुस् त, यो सब लेख्नु भयो ल मेटे मैले। डेन्टिस्ट स्टडी अफ टीथ, अबाउट टीथ लाई हामी डेन्टिस्ट्री अथवा डेन्टिस्ट भनेर भन्छौँ। स्टडी अबाउट टीथ, डेन्टिस्ट। ऑर्निथोलॉजी स्टडी अबाउट birds, ornithology study about birds। hematology study of blood, hematology। mycology study of fungus, mycology study of fungus। phycology study of algae, लेख्नु भयो सब। अझै हेरौँ। फोर्सेनिक मेडिसिन भनेको के हो त? स्टडी अफ मेडिको लीगल केसेस लाइक postmortem, study of medical legal cases like postmortem। मेडिसिन ले के स्टडी गर्छ? स्टडी अफ non surgical cases using drugs, using
drugs. Medicine, study of non-surgical cases using drugs. Microbiology, microbiology means study of microorganisms. स्टडी अफ माइक्रोअर्गानिजम्स. ये सब लेख्ने त ये सब लेख्नु भयो. ल मैले मेटेँ. कतिको बुझिराख्नु भएको छ तपाईहरुले? अगाडि बढौं. नेफ्रोलोजी स्टडी अफ नेफ्रोन भनेको किडनीको हुन्छ. स्टडी अफ किडनी डिजिज, स्टडी अफ किडनी डिजिज है. स्टडी अफ किडनी डिजिज. न्यूरोलोजी स्टडी अफ डिसऑर्डर अफ नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन. स्टडी of nervous system or neuron. Neurology. Oncology study of cancer or tumors. Oncology is very important. Double tick छ हेर्नुस्. Ophthalmology study of eye. Study of eye means ophthalmology. Pediatrics study of disease in children. Study of disease in children. Pediatrics. Geriatrics study of disease in elderly age. Geriatrics study of disease in elderly age. Geriatrics means study of disease elderly age. Geriatrics means study of disease in old age or elderly age. Geriatrics study of disease in old age or elder age. Otolaryngology means study of ear, nose and throat. Study of ear, nose and throat is otolaryngology. Study about ear, nose and throat is otolaryngology.
physiology, study of about life process or body function, study of life process and body function. ल यो सब टिपोट गर्ने त यो सब टिपोट गर्नुभयो। ल अगाडि बढौं। सर्जरी भनेको हामीले चिरफार गर्ने, स्टडी अफ अपरेशनल ट्रिटमेन्ट अफ डिजिज, जुन डिजिजलाई सर्जरी रिक्वायर्ड हुन्छ त्यसलाई हामी त्यस्तो डिजिजलाई के गर्नुपर्छ, सर्जरी गर्नुपर्छ। फिजियोथेरापी means study of physical therapy. Physiotherapy means study of physical therapy. Psychiatrics study of mental illness. Radiology study of radiance. Surgery study of operational treatment of disease. Physiotherapy study of physical therapy of our body. Surgery study of operational treatment of our body. Physiotherapy study of physical therapy of our body. Psychiatrics study of mental illness of our body. हैन, मेन्टल इलनेस को बारेमा स्टडी गर्छ। लेख्नुभयो सब। यस पछाडि अगाडि बढौं। लेख्नुभयो सब। रेडियोलोजी study of radiance uses for diagnosis and treatment of disease. Treatment of disease. Radiology study of radiance, study of radiation, study of radiance, or हामीले study of radiation पनि भन्न सक्छौं। study of radiation used for diagnosis and treatment of diseases. Epidemiology study of epidemic disease. Study of epidemic disease. Epidemiology. Urology study of urinary system problems. Study of urinary system problems. Virology study about virus. भाइरस को बारेमा स्टडी गर्ने साइन्सलाई हामी भाइरोलोजी भनेर भन्छौं। Virology study about virus. Epidemiology study of epidemic disease. Sociology
सोशियोलोजी स्टडी अफ सोशियल रिलेशनशिप स्टडी अफ सोशियल रिलेशनशिपको बारेमा स्टडी गर्ने सोशियल ओस्टियोलोजी स्टडी अफ बोन्स ओस्टियोलोजी स्टडी अफ बोन इज ओस्टियोलोजी पैथोलॉजी स्टडी of disease caused by organisms त्यसलाई हामी पैथोलॉजी भन्छौं पैथोलॉजी इज स्टडी अफ डिजीज caused by organisms entomology स्टडी अफ entomology स्टडी अफ insect entomology ल लेख्नुहोस् त यो सब ल मेटे मैले अब हामी 4-5 वटा टर्मिनोलोजीहरु मात्रै छन् बाँकी हामीले पढ्नु पर्ने भ्यानेरोलोजी स्टडी अफ STI सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन भ्यानेरोलोजी ले चाहिँ के स्टडी गर्छ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन डर्माटोलोजी स्टडी अफ स्किन डिजीज स्टडी अफ स्किन डिजीज डर्माटोलोजी भ्यानेरोलोजी स्टडी अफ STI डर्माटोलोजी स्टडी अफ स्किन डिजीज को बारेमा स्टडी गर्ने पोसोलोजी स्टडी अफ ड्रग डोज स्टडी अफ ड्रग डोज पोसो सबैजना एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट भएर सहभागी जनाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद नमस्कार।